Thank you, Mr. President. Murakoze bwana Perezida, mpagarariye Bloomberg News. Mfite utubazo tubiri nshaka kubaza. Icyambere, turebye uko ibiciro bya zahabu biri kwitwara muri iyi minsi byageze ku rwego rwo hejuru kurusha uko byigeze biba ku isoko. Mu buryo IMF rero ibibona, iteganya ko mbere yuko uyu mwaka urangira zahabu izaba igize 1/2 cy'amadovize u Rwanda rwohereza mu mahanga, hafi miliyari 2 z'amadolari. Ariko nanone muri uru rwego twabonye ibihano bya EU bigera ku ruganda rw'ingenzi rutunganya zahabu rwa Gasabo ndetse no kuri bamwe mu bayobozi barwo. None nyakubahwa, mu gihe hari ibyo bihano, niki u Rwanda ruri gukora kuri zahabu yarwo muri iyi minsi? Kandi niba munyemereye mudusobanurire n'uruhare zahabu ifite mu bukungu bw'u Rwanda. Murakoze. Urashaka ko tugira se inama abo bantu batanga ibihano gute se? Ndavuga ese urifuza ko abantu bongera ibindi bihano ngo babihagarike, cyangwa nicyo ushaka? Nicyo ushaka kuvuga? Oya, nge nshaka kumenya niba u Rwanda rutakigurisha mu bumwe bw'i Burayi, kuko rufitanye nabo amasezerano manini agera kuri miliyoni 900 z'amadolari ku by'amabuye y'agaciro. None se niba ayo masezerano atakigenderwaho cyangwa yarahagaritswe, ubu biri kugenda gute? Nta cyahagaritswe ariko. Nta cyahagaritswe. Urabizi bafatiye ibihano bari abantu bari bahagarariye uruganda, ariko uruganda rwo rurakora, sibyo? Nimba nkumvishe neza, mutubwiye yuko u Rwanda rukigurisha zahabu mu bumwe bw'i Burayi. Tugurisha zahabu ku isoko aho yabijya hose, mu Burayi, mu bihugu byo mu gace ka Golfe, cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi niba koko ndimo gusobanukirwa neza ikibazo cyawe, ariko turayigurisha. Zahabu turayifite hano mu gihugu. Zahabu irahari rwose. Wari ubizi? Hari ahantu hitwa mu Miyove, urahazi? Warahumvishe? Muri 1992 cyangwa na 3 gutyo, mu gihe cy'intambara, abasirikare bacu bakoreraga muri kariya gace ka Miyove, hariya hari agasenyi n'umugezi harya. Bigeze gukanguka basanga amabuye yagendaga ahita atemba mu mugezi, barayatora. Ntabwo bari bamenye ibyari byo. Twarayatwaye tuyanyuza muri Uganda, aragurishwa. Ayo mafaranga twayagurishijemo yadufashije kugura ibyo kurya by'icyumweru cyose, biturutse gusa ku byo twari twatoraguye muri uwo mugezi. Na n'ubu ibikorwa by'ubucukuzi biracyakorwa, ndetse n'abacukuzi baciriritse baracyakora. Kuri ubu harimo gukorwa ubushakashatsi bwimbitse bareba niba hari ayandi mabuye menshi hasi. No mu karere ka Nyamagabe hafi ya Nyungwe harimo zahabu nyinshi, ndetse hari n'indi zahabu nyinshi inyuzwa hano cyangwa ikagurishirizwa hano. Inyura hano nk'uko inyura Burundi cyangwa inyura Uganda. Rero nta kintu kidasanzwe kuri zahabu y'u Rwanda cyakagombye gutuma abantu bavuga bla 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 bla. Ndetse na rwa ruganda rwo gutunganya zahabu, ibyo byemezo bafashe byahagaritse abantu 2 gusa. None si byo bihuriye he nuko zahabu igurishwa cyangwa itunganywa? Ku bijyanye n'ingaruka u Rwanda rufite ku isoko rya zahabu, zirahari rwose, ariko nta mibare nakoze, ariko zigomba kuba ziri positifu bijyanye n'uko igiciro cya zahabu kirimo kuzamuka. Ubu ngubu nabonye kiri hejuru y'amadolari 4,000 kuri unse. Ni kinini cyane. Ibyo biramutse bikomeje gutya, nta naho bihuriye n'u Rwanda. Bishobora no guteza intambara hagati y'abayikeneye n'abayicukura.
aho niho amahanga akomeye azajya arwana. Twebwe turi igihugu gito, ntabwo dukwiye kuba ari twe twikirwa ibyo bibazo byose by'isi. Ariko urabizi ko hari ibihugu bikora buri kimwe mu buryo bubi bagira ngo abari twe batunga urutoki kuri buri kimwe. Uratekereza gute kuba u Rwanda rwahinduka urwego mpuzamahanga ruvugwaho ibijyanye n'ubucuruzi bwa zahabu ku isi yose? Biragaragara rwose ko ari politiki, ni geopolitike n'uburyarya buba buri hagati mu isi umunsi ku munsi, naho ibindi ibyo byo kuvuga ko ruzamuka kubera ibi n'ibi baba babeshya. Otherwise, how does Rwanda really surface in all this? Ubucukuzi n'ubucuruzi bwa zahabu ni kimwe mu byinjiza u Rwanda amafaranga menshi kurusha ibindi bicuruzwa mu myaka ya vuba. Ni urwego rwatangiye gutera imbere mu buryo butigeze bubaho mu mateka y'igihugu, haba mu bucukuzi, mu kuyatunganya ndetse no kuyohereza mu mahanga. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyo kuri uyu wa 27 z'ukwa 12 uyu mwaka w'ibihumbi 2025, Perezida Paul Kagame yasobanuye mu buryo bwimbitse inkomoko ya zahabu u Rwanda rwohereza mu mahanga, imiterere y'uru rwego, impungenge mpuzamahanga nuko politike z'ibindi bihugu zikomeje kurugira intandaro y'ibihuha n'amakimbirane adafite ishingiro. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rufite zahabu kuva kera kandi ko bwa mbere yabonetse bikomeye mu gihe cy'intambara yo kubohora igihugu mu myaka y'1990 n'1994 ahitwa Miyove mu karere ka Gicumbi. Aha yibutse ko abasirikare ba RPF babonaga amabuye atandukanye mu migezi yo muri ako gace bakayatwara, ndetse ngo hari ayo bigeze kugurisha muri Uganda bayaguramo ibyo kurya by'icyumweru. Nyuma y'intambara hakomeje ubucukuzi bwa gakondo, ariko ubu hakaba hagezweho ubushakashatsi bwimbitse bugamije kumenya ubwinshi n'ubujyakuzimu bwa zahabu iri mu Rwanda. Uretse Miyove kandi hashyizwe imbaraga mu bushakashatsi mu birunga no mu ishyamba rya Nyungwe, aho hageragezwa kumenya niba hari zahabu nyinshi ku buryo ishobora gushorwamo imari. Perezida Kagame kandi muri icyo kiganiro ntiyirengagije ikibazo cyakunze gucishikana ku isi yose, impamvu u Rwanda rwohereza zahabu nyinshi kurusha iyo rucukura. Mu magambo ye bwite yagize ati, zahabu nyinshi yagiye inyura hano imyaka myinshi iturutse muri Kongo nk'uko inyura i Burundi cyangwa Uganda. Perezida Kagame kandi yavuze ko kuva kera hari abahora bakora amabi bakitwaza ubu bucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro kugira ngo babone intandaro y'amakimbirane bahora bashakira u Rwanda. Yavuze ko ibihuha byose bishingiye kuri politike n'imitwe yo guharabika u Rwanda. Ati ibi rero ni geopolitike, ati n'uburyarya n'ubugome bubaho buri munsi. Ibigo bikora imibare bigaragaza impamvu zahabu yinjiriza u Rwanda miliyari zitigeze zibaho. Dore uko imibare igaragaza umuvuduko udasanzwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 zahabu yinjije miliyoni 1.5 z'amadolari muri miliyoni 1.700 yose yari yinjijwe n'amabuye y'agaciro. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 ho zahabu yinjirije u Rwanda miliyoni 190 mu mezi 3 gusa. Naho mu mwaka w'ibihumbi 2020 zahabu yinjije amafaranga yiyongereyeho 754.6%. Ibi ni ibintu byagoye amahanga kubyumva no kubyiyumvisha. Impamvu ya mbere nuko hari inganda zitunganya zahabu. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 hatangiye inganda ebyiri zikomeye. Urwa mbere ni Aridango Limited ruherereye i Kigali, urwa kabiri narwo rwitwa Gasabo Gold Refinery ruri i Masoro mu cyanya cy'inganda. Uru rushobora gutunganya hagati ya toni 8 ndetse na toni 10 ku kwezi. Izi nganda
zifata zahabu iva imbere mu gihugu cyangwa iva hanze itarimo iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibujijwe n'amategeko. Iyo zimaze gufata iyo zahabu zirayitunganya ku kigero cya 99% maze ikabarwa nk'iyatunganyirijwe mu Rwanda, ari byo byongera agaciro. Icya kabiri ni uko igiciro cya zahabu cyazamutse mu isi, kuko hagati y'ibihumbi 2020 n'ibihumbi 2023 isi yibasiwe n'ihangana ry'ubukungu COVID-19 ndetse n'intambara zitandukanye. Abashoramari benshi bo bahisemo kubika umutungo wabo muri zahabu. Ibi byatumye igiciro kigera ku bihumbi 247 by'amadolari kuri unce imwe mu mwaka w'ibihumbi 2020. Naho muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 zahabu ikaba iri hejuru y'ibihumbi 4 by'amadolari kuri unce imwe. Zahabu yabaye igicumbi cy'umutekano w'ubukungu mu bihugu byinshi. Imibare ya RMB yo mu mwaka w'ibihumbi 2023 igaragaza ko mu butaka bw'u Rwanda habarurwa toni zisaga 22 za zahabu, habarurwa kandi toni 1,439 ndetse na 602 za gasayereti koruta na wolfram byifatanyije. Habarurwa kandi andi mabuye adasanzwe ya lithium, uranium na iron n'andi menshi agera kuri toni 1,110,633,610. Ibi rero bikaba bitanga amahirwe menshi ku bashoramari mu gihe u Rwanda rukomeje guteza imbere ubucuruzi bw'amabuye mu buryo bunogeye ibidukikije no gukuraho ubucukuzi bwa gakondo buba butizewe. Ku kibazo cy'uko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washyizeho ibihano ku bayobozi b'uruganda rutunganya zahabu, Perezida yavuze ko batigeze bafunga zahabu, ko ahubwo ari abantu bashyiriweho ibihano, ko atari zahabu yafunzwe. Yavuze ko u Rwanda rugurisha zahabu mu bihugu byose birimo iby'Iburayi, ibyo muri Aziya ndetse n'ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta nkomyi. Ikibazo cya zahabu mu Rwanda gikomeje gufata intera, kuko mu mezi ashize mu karere ka Musanze habaye ihuriro ry'abashaka ubutunzi mu butaka. Ni nyuma y'amakuru yavugaga ko hari zahabu mu misozi. Nyuma yaho nibwo amafoto ya za drone yagaragaje abantu benshi bacukura amabuye mu buryo butemewe, bacukura bashaka iyo zahabu mu buryo bw'akajagari butemewe. Perezida Kagame nubwo atabivuze mu nama n'itangazamakuru, ayo makuru yerekana ko hari ibibazo bikomeye, harimo ubucukuzi butemewe, kwangiza ibidukikije ndetse n'akajagari mu midugudu. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 ikigo Solex Rwanda cyatangije uruganda rutunganya imirimbo y'agaciro yo muri diyama n'andi mabuye nka gemstone ndetse n'andi atandukanye. Hari hagamijwe gukora imirimbo yo ku rwego rw'isi, kongerera agaciro amabuye y'u Rwanda ndetse no kugeza ubukorikori ku masoko mpuzamahanga. Hari abavuga ko u Rwanda rushobora kuba ari rwo rutera igiciro cya zahabu kuzamuka. Ahangaha Kagame yabihakanye yivuye inyuma, ati nta buryo twagira ingaruka ku giciro cy'isi. Ati abafite byinshi nibo bagena igiciro ku masoko. Yongereyeho ko u Rwanda rukomeza twitirirwa ibibazo byo ku isi, nyamara kandi ari igihugu gito kitagira ubushobozi bwo guhindura amasoko mpuzamahanga. Reka dusoze tukubwira ko u Rwanda rucukura zahabu yarwo muri Miyove, Nyungwe n'ahandi bagishakisha. U Rwanda kandi rwongera agaciro ka zahabu yinjira iva mu bindi bihugu hatabanje kuvogerwa amategeko mpuzamahanga. Ikindi ugomba kumenya nuko inganda z'imbere mu gihugu zituma zahabu igurwa ku isoko mpuzamahanga nk'iy'u Rwanda. Umvise kandi ko kubera ibyo byose zahabu yinjiriza u Rwanda amafaranga menshi ku rwego rutigeze rubaho. Naho ibirego mpuzamahanga Perezida Kagame yavuze ko ari politike
ni geopolitike no gushaka kwibasira igihugu gito ariko gikora cyane. U Rwanda rukaba ruzakomeza gucukura, gutunganya no kohereza zahabu, kandi ruzakomeza kurwana n'ibirego bishya bishingiye ku nyungu z'ibihugu bikomeye bigamije kuruharabika.